All right. May we stand as we make use of our theme song, hymn number 128. Aremeng hare dirisa pina rona number 128.
Amen. Would you please open for us with prayer? A re tloa mo mathapelong. Morena le mmoloki yo lorato le boitlelo botlhoko, re tsaya nako e mmoloki go go leboga. Re go lebogela gore o bo re babaletse mo mahelong otlhe re tswang ko go one, mangwe a le kgakala, mangwe a le gaufi, go itlhela re goroga ga re leng teng ga rara mo ntlong ya gago, mo ntlong ya kobamo. Re lopa ja mmoloki gore a ka re simolola tirelo ya tsatsi la gompieno ya go bula sabata. Mmoloki o nne le rona mo tirelong ye, e ne wena o re gogang, e ne wena o re kaelang, e ne wena o re rutang. Re thuse go tlhaloganya melaetsa tsatsi la gompieno, o bo re he nonogo le tshegogatso mmoloki ya gore re o tshegetse, re o diragatse. Segogatsa malapa otlhe a emetsweng gone ga, le ba le gore ba tla reetsa ka maranyane mmoloki le bone ba segogatse, le ba ba tla tlang ko morago ba segogatse rara. Se re se lopang bogolo go tsotlhe ke gore o dire gore malapa a rona mmoloki a nne se o batlang gore a nne sone. Re segogatse mmoloki mongwe le mongwe a rona yo gone ga, re tlhatlhobe malapa a rona, re bankanye di-altara tse ntse re obamela mo go tsone rara, re bone gore mme tota di dira tiro a yo tsone kgotsa re dira tlwaelo hela. Re sa tswe mo tirelong mmoloki ka re lopa le legolo la morena wa rona Jesu Keresete. Amen. Thank you, Pastor. For those maybe who did not get a chance to watch the previous sermons, the previous days, Gongwe ba e leng gore ga lo a nna le sebaka sa gore lo bone dithero mo tsa malatsi a hitileng. we've been learning about rebuilding our family altars. Re ntse re ithuta ka go aga sešwa thapelo ko malapeng. On Sunday, the first day, we learned that it is important that we run our families like a business, and we should make sure that all the different departments run smoothly, as well as coming up with a motto or a mission statement that defines what our families are about. Tsatsi la ntlha re ithutile ka go re dire thulaganyo ya kobamo ko malapeng a rona, mme ebile mongwe le mongwe o tshwanetse gore a nne motsaakarolo mo kobamong. And the second day, we learned about devotion as the leveler in our lives, as the tool that can keep our lives balanced in all areas. Tsatsi la bobedi re be re ithuta ka gore go obama kana go rapela ke selekalekanyi mo matshelong a rona. On Tuesday, we learned about personal protective equipment, and that as we come for devotion, we are adorned with heavenly armor, heavenly protective armor that shields us from the evil around us. Tsatsi la boraro re ne ra ithuta ka go apara diaparo tsa itshireletso tsa tiro, mme re tshwanetse gore re apare diaparo tsa itshireletso tsa selegodimo. On Wednesday, we learned about the flowers and the weeds in our families. The flowers being the good virtues in our families, and the weeds being those things that we need to work on. Tsatsi la bone re ne ra ithuta ka dithunya kana ditšheshe le mhero mo malapeng a rona. Ditšheshe e le dilo tse e leng gore di tshiamo kana di siame, di natetsa malapa a rona, mme mhero e le dilo tse e leng gore di kgotela malapa a rona. And then yesterday we talked about responsibilities in the house, as well as we touched a bit, as well as in the church. That as after we worship in devotion, now it's time to serve, and that we all have a responsibility to serve, to get involved in God's work. Maabane re be re ithuta ka gore re na le maikarabelo jaaka re sena go obama ko malapeng a rona, re tshwanetse gore be re ikemiseditse go direla. And the topic for today is Sabbath, a special day. Ya gompieno thogo ya re sabata tsatsi le le hapegileng. We've been learning some lessons from
The text in the passage in First Kings chapter 18. Re ntse re ithuta re lebeletse Dikgosi wa bobedi kgaolo ya 18. We see that in First Kings 18, verse 30, we see Elijah rebuilding the altar of the Lord that was broken. Re bona Elijah a aga sešha sebeso sa Modimo se se neng se thuba ka ntswe. And then in verse 38, we see the children of Israel experiencing the power of God through Elijah. Mme temana ya 38 re bona bana ba Israela ba supa bogolo jwa Modimo. And then in verse 39 of the same chapter, we see a reconciliation as the children of Israel now acknowledge God Jehovah as the only God. Jaanong mo ga ya 39 re bona tetano, poelano ga bana ba Israela ba boela ko Modimong. So even you who are sitting here this evening, God can use you to rebuild your family altar, for your family to experience God through you, and for your family to be reconciled to Him through you. Le wena yo ntseng gano, Modimo ka go dirisa gore o age sešwa sebeso sa ko lapeng la gago gore se te kobamo mo lapeng e boele. Having said that, I will ask our Sister Angela to come and pray for the prayer request box before the pastor stands up. Re ta kopa Mme Mathimo go ta gore rapelela. Let us pray. Father God, we come before the heavenly throne, Lord Daddy. Coming, putting this box before thee, the prayer request box. Father God, you know every burden that everybody has written here, Jehovah, that request. So, Father God, healing, if they ask for healing, Jehovah, I ask you, Father God, that you may stretch out your hand, for your hand is never too short, oh Lord, Daddy, to save us, oh Father God, from anything that we ask of, oh Jehovah. Your ear is never too dull, oh Lord, Daddy, to hear what we cry for, oh Lord, Father. And we know, Jehovah, that at your appointed time, oh Lord, Jehovah, God's timing, Father God, is the best. It's the time that you shall give us, oh Lord, Daddy, what you ask for, Father God. And if our priorities, if our heart is not set in the right place, oh Father God, that our heart is set in the right place, that our will, oh Jehovah, is aligned to yours as well, Father God, Daddy. That our desires, oh Father God, are aligned to yours as well, Father God, Daddy. We thank you, Jehovah, that you are God and you are righteous in our lives, oh Father God, and that you shall forever be the light upon our feet. And indeed, Jehovah, you have heard that cry, and you shall answer appropriately. In the mighty name I pray. Amen. Thank you so much for that prayer. Re lebogela thapelo eo. Let me take this time and greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ante ke tsena nako e ke le dumedise lothe mo leineng la ga Morena wa rona Jesu. Allow me also to wish you a happy Sabbath. Lo lo ntetela gore ke lo eleletse sabata yo molemo. I have long wanted to wish you a happy Sabbath, Ga ke bolo go batla go lo eleletsa sabata yo molemo. but now I'm free to say happy Sabbath. Mme gompieno jaanong ke golesegile gore ke re sabata yo molemo. And thank you so much for the wonderful summary or the wonderful revision that has been done. Re lebogela tshoboko eo. Our theme is rebuilding families. Thogo ya rona ya re go aga sešwa sebeso sa malapa And a we are rona. looking at how we do our devotions in our families. Mme re be re lebelela gore re dira jang kobamo ko malapeng a Are we rona. just doing this as a routine, as a custom, as something that we are used to? A re dira se le tlwaelo hela e le selo hela se re se dirang ka nako So tsotlhe. this week of prayer is trying to say, let us review how we do our family devotions. Beke ya thapelo ya re a re lekeng go lebelela gore mme gone re obama jang ko malapeng a Is there rona. any relevance to our mission as a church when we do our family devotions? A mme ra itebaganya
le thomo ya rona jaaka phuthego ha re dira kobamo ko malapeng a Does rona. God really speak to us through His word? Do we study God's word in our families during the devotion? A Modimo o bua le rona ka lehoko la gagwe, a mme re ithuta go kola Modimo. Or we are Ha re sharing our ideas with one another, not sharing God's ideas? kana ra balana megopolo ya rona e seng megopolo wa Modimo. Are these family devotions, are they preparing us for heaven? A mme dithapelo tse tsa ko malapeng di re baakanyetsa legodimo. Our theme text is Deuteronomy chapter 6, verse 5. Jaanong palo ya rona e tswa mo go Deuteronomi kgaolo ya borataro temana ya botlhano. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. O tla rata Jehova Modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe, ka moya wa gago otlhe, le ka nonogo ya gago Are our yotlhe. family devotions helping us to achieve this ideal? A mme go obama ko malapeng a rona go re thusa go hitlhelela seemo se. So today we are going to be talking about another exciting topic. Gompieno ra go bua ka sethogo se sengwe se se itumedisang se se We are going to monate. look at how our family devotions help us to keep the Sabbath day holy. Ra go ithuta ka gore go obama ga rona go re thusa jang go tshegetsa sabata le boitshepo. And also to show you that if you don't have family devotions at home, E bo gape gore bontsha gore ga o sena kobamo ko lapeng, you may really struggle to keep the Sabbath day holy, to worship on the Sabbath day. o ka bona go nna thata go tshegetsa sabata le boitshepo. So we're going to be looking at the relationship between family worship and the Sabbath worship. Ra go lebelela botsalano ka kobamo ko lapeng le sabata. But before we get to our topic, Mme pele ga re ya ko sethogong sa rona, let's look at the Sabbath and marriage, a re lebelele sabata le or lonyalo the Sabbath and the family. kana sabata le lelapa. You know, these two institutions, you'll notice that they were there before sin, they were there in the Garden of Eden. Lo tla lemoga gore dithulaganyo tse di ne di le teng pele ga boleo. On the sixth day, God created man, and after some, we don't know how long, and then God created a woman. Ka tsatsi la borataro Modimo o ne a tlhola batho. So, in other words, we see here the family being established. Re be re bona lelapa lo nitamisiwa. Then on the seventh day, now God created the Sabbath. Mo tsatsing la bosupa Modimo a ba ira sabata. So we see after the sin was introduced that these two institutions, men came out of Eden with these two institutions. Mme re tla lemoga gore le morago ga boleo motho a ba tswa ka tsone ditshetana tse mo tshimong. So these two institutions, they are always together. They can never part. Mme di nna hela di le mmogo ga di ka ke tsa kgaogana. They come from creation and they've been sustaining us until this day. They'll continue even in the future. Di tswa go tswa ko tholong di tsweletse le rona mme le mo bokamosong di tla bo di ntse di le That's teng. why it is very, very important that we need to study them, we need to understand them, especially the biblical way. Ke sone se go leng botlhokwa gore re di tlhaloganye re di ithute re be re di tlhaloganya ka ga Baebele ba tang re di tlhaloganya. Let us look at the Sabbath from the commandments. A re lebeleleng sabata go tswa mo ditaolong. Exodus chapter 20. Exodo kgaolo ya masome a mabedi. And we're going to be reading from verse 8 to verse 11. Re tla bo re bala go tswa ko temaneng ya borobedi go ya ko go ya bo lesome le motso. Verse 8 says, remember the Sabbath day to keep it holy. Ya borobedi ya re gakologa letsatsi la sabata go le itshepisa. 6 days you shall labor and do all your work. O tla dira malatsi a le marataro tiro yotlhe ya gago. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. You, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Mme letsatsi la bosupa ke sabata wa ga Jehova Modimo wa gago. O se ka wa dira tiro epe le ha e le wena, le ha e le lalata, le ha e le morwao, le ha e le morwadio, le ha e le
moyeng yo mo dikgorong tsa gago. Verse 11. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Gonne Jehova o dirile legodimo le lefatshe le lewate le tsotlhe tse di mo go tsone ka malatsi a le marataro, mme a ikhutsa ka letsatsi ja bosupa. Ke gona ka moo Jehova o ne a segogatsa letsatsi la bosupa a le itshepisa. Shall we bow our heads as we pray together? Morena le mmoloki yo lorato le butlwela botlhoko, re ba dilele go la gago mo theetsong ya rona. Re lopa ja mmoloki gore o re thuse go tlhaloganya lehoko le, ka gore ra tlhaloganya gore le ko le ka tlhotlheletso o boitshepo. Ra molaletsa mo boitshepo go tla gore thusa go tlhaloganya lehoko le go le tshela, ka re lopa tse mo ne legolo la morena rona Jesu Kriste. Amen. So we want to study the Sabbath, especially as the fourth commandment. Re batla go ithuta Sabata segolobogolo e le taolo ya bone. You'll notice that the fourth commandment is the last commandment of the first four. Le tla lemoga gore taolo e ke ya bogelo mo go tsa ntlha tse nne. And this fourth commandment talks about the Sabbath. Mme e bua ka Sabata. And then the next commandment, which is the fifth commandment, it talks about the family. Mme be re morago ga yone hela e be e latelang e bua ka lelwapa. Which says we as children, we should honor our parents. E reng rona jaaka bana re tshwanetse gore re tote batsadi ba rona. So the commandment that talks about the family is the first among the last six. Mme jaanong taolo e buang ka lelwapa ke yone ya ntlha mo go tse thataro tsa bogelo. And we are told that the first four commandments, they define our relationship to God. In other words, we can say it is divinity, or they represent divinity. Mme re bolela gore ditaolo tsa ntlha tse nne di tlhalosa botsalano ja rona le Modimo. Jalo he re kare ke tsa se le godimo. And then the last six commandments, they define our relationship as human beings. So these ones, they are human or humanity. Jaanong tsa bogelo tse thataro di tlhalosa botsalano ja rona le batho ba bangwe. Jalo he re kare ke tsa setho. I don't know if there are some who have come as a couple here. I don't see. I wanted to illustrate something here. Ne ke batla go gatelela sengwe ha. So we are saying the first four, they represent divinity. Tsa ntlha di emetse se le godimo. And the last six, they represent humanity. Tsa boraro tsa bogelo di emetse setho. The fourth one, which is the fourth commandment, it talks about the Sabbath. Ya bone e bua ka Sabata. And then the fifth one, which is the first among the six, talks about the family. Mme ya ntlha mo go tse thataro e leng ya bothano e bua ka lelwapa. So the Sabbath or the fourth commandment connects, let me put it this way. The Sabbath connects the family. Sabata o lomaganya lelwapa. I wanted to illustrate this by saying, let's take a man to represent divinity. This is just for our illustration. Don't take it too far than what it represents. Ne ke batla go tsaya rre a emetse se Modimo. Lo se ka lwa isa kgakala ke batla gore ke rute. And then we take a lady or a woman to represent humanity. Re be re tsaya mme go emela setho. So from here, you will see that the fourth commandment is the hand that holds the family. Lo bo lo lemoga gore taolo ya bone ke yone letsogo le le tshwaraganyang lelwapa. It is on the Sabbath and the family where divinity and humanity kiss each other. Ke ka Sabata ko e leng gore le godimo le setho di a atana. So my dear friends, I don't know if you are not getting excited by this. The Sabbath and the family, they link divinity and humanity. Sabata le lelwapa di tshwaraganya motho le Modimo. In fact, someone has said this, that have you noticed that when we look at the 10 commandments, Mongwe kile a bua re lo etse thoko ga lo lebeletse ditaolo tse di lesome. most of them, about 8 of them are written in the negative. Borobedi mo go tse lesome di kwadilwe e
e le o seka. Only 2 are written in the positive. Tse pedi hela ke tsone tse di laolang gore o dire. It is the 4th commandment and the 6th commandment. Ke ya bone le ya borataro. The other ones, God saying, don't do this, don't do this, don't do this. Tse dingwe tsa re o seka, o But seka. these 2, God o says, seka. do this. Tse pedi tse Modimo a re o dire. And someone made a comment and said, if you are to keep the Sabbath, if you are to keep the 4th commandment and the 5th commandment, the other ones, they just come in place or come in, you comply with them. Mongwe o kile a re mme ga o tshegetsa ditaolo tse pedi tse ya bone le ya bothano tse dingwe tse go tla bo go itira go le gosi. So we are saying, dear friends, let us make sure that we have family devotions in our homes. Jaanong ra re ditsala a re nneng le kobamo ko malapeng a Then rona. it will be very easy for us to keep the Sabbath day holy. Mme go tla bo go nna bonolo gore re tshegetse sabata le boitshepo. Let's go to the next point. A re Family ntse worship prepares us for Sabbath worship. kobamo ko lapeng e re baakanyetsa kobamo ya sabata. Remember, the family worship, it is done on daily basis. Kana kobamo ko lapeng e diragala tsatsi le letsatsi. But the Sabbath worship, it is done once in a week. And we take the whole day here on Sabbath. Mme kobamo ya sabata re e dira gangwe hela ka beke mme re senya tsatsi lotlhe mo phuthegong. Family worship is interactive. Kobamo ko lapeng go a buisanngwa. It is brief and engaging. All the family members are participating. E khutshwane mme mongwe le mongwe o tsaya karolo. And remember what we said, I can't remember the day when we were talking about this, that we have said family worship, it should be a time when it's not a time for discipline. It should be a guilt-free zone. Yaanong family worship gate kobamo mo lapeng ga ya tshwanela gore e be le nako e leng gore jaanong re batla go thaba. E tshwanetse gore e be le nako e mongwe le mongwe a gololesegileng. And it should be exciting. It should be inviting. It should be attractive. Mme ebile e tshwanetse gore e be e tetse boipelo ebile e gogela. And I want to make a statement here with great caution. Mme ke batla gore ke dire molao. That sometimes the reason why our children are not excited to come to church, it is because our family worship is not exciting to them. Kana go gongwe bana ba rona ga ba itumelele go tla phuthegong ka ntlha ya gore kobamo ko lapeng ga e monate. They associate what they see at home with what they're going to experience at church. Ba nyalana se ba se bonang ko lapeng le se sa go diragalang ko phuthegong. So that's why we are saying our family worship should be little churches, little heaven where we are. Ke sone se re reng kana kobamo ko lapeng e tshwanetse gore e be le diphuthegwana e le magodimonyana. That's why we are saying, my dear Lehateng. friends, we need to revisit and review how we do our family worships. Re tlhoka gore re etele re be re ele tlhoko re sekaseke gore re dira jang Do we kobamo make ko it lapeng. interactive? Do we make it engaging? Do we make it attractive for every family member? A ra e buisanya a re dira gore mongwe le mongwe a ya kole. Or we make it to be so boring? Kana re dira gore motho a bolawe ke bodutu a ntse a le mo go We are yone. just doing this so that we can check the box. Re dira hela gore e be le gore re ka tshwaya gore nya re dirile. But there's no relevance of it. Mme ebile ga e tsamaelane le dinako. And my dear friends, we are saying when we do it that way, we are going to make our children not to love church, not to love spiritual things. Mme ra re ha re e dira ka tsela e ntseng jalo ra go dira gore bana ba rona ba ile kobamo ba ile phuthego. When you come to church on Sabbath, Ha re ta kobamong ka sabata your spiritual tank is going to be filled up. tanka ya gago ya semowa ya tadiwa. And then when you worship during the week at home, Mme ha o bama ko lapeng ha you gare ga make sure beke, that you keep your spiritual tank at full. o bo thomamisa gore tanka ya gago e tswela ntse e tetse. You know, some of us, I know that our cars are always at empty. Ke a itse gore bangwe ba rona dikoloi tsa rona di nna hela di sena sepe. Ka lookwane. Especially with the rest of fuel price. Segolobogolo ya ka ditlhwatlhwa tsa lookwane di ntse di ya ko But godimo. may this not reflect your spiritual relationship with the Lord. A mo go seka ga supa botsalano ba gago le Modimo. Be like those people who will fill his or her tank, maybe let's say at the beginning of the month.
a re tshwane le motho e leng gore o tla ba tatsa tanka ya gagwe kgwedi e simologa. And then on daily basis or on weekly basis, you just be topping up so that it doesn't come to empty. E be e le gore beke le beke wa oketsa gore e ska ba ya ko tlase. When you don't come to church on Sabbath, Ha o sa te kwa ba monka sa you are batho, denying yourself that opportunity for your tank to be filled to the brim. o ithontsha sebaka sa gore tanka ya gago e tadiwe. And then when you don't have family devotions at home, Mme ha o sena ko ba mo kwa lapeng, your spiritual tank is going to go low. When you come to church, you'll be on empty. tanka ya gago ya semowa ya go ya ko tlase o tla bo ta ko phuthegong o sena sepe. Family worship prepares us for Sabbath worship. Kwa ba mo kwa lapeng e re baakanyetsa kwa ba ma Sabata. Let's now go to the other point. A re eng ko ntheng e latelang. The fourth commandment and its implications. Taolo ya bone le ditlamorago tsa yone. You know, many times when we read the fourth commandment, we don't really read it the way it is written. Go le gantsi ga re bala taolo e ga re e bale jaaka e My kwadilwe. dear friends, this is what I want to advise you to do. Se ke batlang gore ke se le gakolole ditsala. When you study the Bible, open the Bible and read it so that you can be able to get the message from the Bible itself. Bula Baebele o bale gore o tlo o tseye molaetsa go tswa ko Baebeleng. Do not depend upon common knowledge, the information that you already know about the text. O se ka wa ikaega ka se o setseng o se itse ka temana. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. Baebele ya re gakologa letsatsi la Sabata go le itshepisa. And by the way, do you know that when you keep the Sabbath day holy, it is the Sabbath that is going to keep you holy? A lono lo itse gore ha o tshegetsa Sabata le boitshepo, Sabata ke ena a ta go dirang boitshepo. And look at 9. O bo le bala temana ya boroba bongwe. Can someone read us verse 9? A mongwe o ka re bala temana ya boroba bongwe. Okay, your Bible doesn't have verse 9. Let me read it for you here. A ntekelo e balele. 6 days you shall labor and do all your work. O dire o bo setse tiro ya gago malatsi a le We are still marataro. talking about the fourth commandment. Re santse re bua ka taolo ya bone. For you to be able to keep the fourth commandment, you need to remember that the 6 days of work, you must be engaged in those 6 days. Gore o kgone go tshegetsa Sabata a le boitshepo, o tshwanetse o gakologela gore malatsi a marataro a o tshwanetse o bo o tshwere o dira. The fourth commandment does not only talk about one day, it talks about the 7 days of the week. Taolo ya bone ga e bue hela ka letsatsi le le lengwe hela, e bua le ka malatsi a otlhe a supa a beke. 6 days you shall labor and do all your work in 6 days. O dire o bo o swetse tiro ya gago mo malatsing a le marataro. The seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work. Tsatsi la bosupa ke Sabata wa ga Jehova modimo wa gago, mme go yone o dire o ska dira tiro epe. But you know, most of us as Adventists, Mme bontsi ba rona re le ba when we look at the fourth commandment, we only see which day? The seventh day Sabbath. ha re bona ha re lebella taolo ya bone re bona letsatsi la bosupa hela. And then from there we're going to be saying, please, you need to rest. You need to rest. You need to rest. Resting from what? If they do not engage in 6 days. O bontse gore ke tshwanetse go ikhutsa ke tshwanetse go ikhutsa o ikhutsa mo go eng e se ko They will continue to work even on the 7th day because they have not been working in 6 days. ba tla tswela ba dira ka tsatsi la bosupa ka gore ga iske ba dire mo malatsing a If they were marataro. to engage in 6 days, you will not even force them to rest. The body will tell them that you need to rest. Ha o ntse o tshwere o dira malatsi a le marataro ga o ka ke ebile wa gakolola gore o tshwanetse o ikhutse mmele o tla go bolelela. 6 days you shall labor and do all your work. O dire o bo o swetse tiro yotlhe ya gago mo malatsing a le marataro. Let's repeat this once again so that Adventists may hear this. A re boeleng se gape gore 6 ba days itse ba tle ba you itse. shall labor and do all your work. O dire tiro yotlhe ya gago o bo e swetse mo malatsing a le marataro. And my dear friends, do you know the best place that can motivate people to keep the fourth commandment? A lono le itse gore lehelo le le siametseng gore le ka go rotloetsa gore o tshegetse taolo ya It is the family. ke lelwapa. When we
We wake up in the morning, we do our devotions. From there, we say, all of us, we need to labor and do all our work. Ha o tsoga maphakela be le dira kobama ya lona e tla be e le gore mongwe le mongwe a re rotlhe re tshwanetse gore And then re on the dire tiro. seventh day, it is going to come by default that all of us need to rest because we have been laboring. Mme be go diragala gore ka letsatsi la bosupa rotlhe ra go ikhutsa. But when you see someone, even on the seventh day, they want to continue to do their work, it is because they have not been engaging in 6 days of work. Ha o bona motho a batla go ya go dira tiro ka sabata ke gore o ntse a sa dire malatsi a marataro. It is Ecclesiastes chapter 5, verse 12. Moreri kgaolo wa botlhano tebana a lesome le bobedi. It talks about, it says, the sleep of a laboring man is sweet, Boroko ja motho o dirang bo monate. or the rest of a laboring man is sweet. Boikhutso ja motho o dirang bo monate. Do you know that there are some people who go to bed because it is night time? A lona le itse gore go na le batho ba ba yang go robala ka gore go bosigo. They don't know where else they can go. Ga ba itse ko ba ka yang teng. But there are some who go to bed because they have been laboring the whole day, so exhausted. They Go are, na le ba e leng gore ba ko bolaong kana ba go robala ka nteteng ya gore ba ntse ba and such dira, people, ebile when ba they lapile. sleep, they sleep. Mme ebile batho bao ha ba robala ba robala. And those who have not been doing anything during the day, they will try to sleep, but they will never sleep. Sleep will never come to them. Ba ba neng ba tlhotse ba sa dire sepe tsatsi lotlhe ba tla bo ba le ka go robala. That's why even when they come to church, they want to rest. They are still restless because they have not done anything during the week. Ke sone se e leng gore ha ba batla go phuthegong ba batla go ikhutsa ba ntse ba sa ikhutse ya gare ga beke. And the Bible says, you must rest. Mme Baebele a re wena o tshwanetse o ikhutse. Your son or your children, they must rest. Bana ba gago ba tshwanetse gore ba ikhutse. Your mates, even your head boy, they must rest. Badisa ba gago ba tshwanetse gore ba ikhutse. Even everything that you have, your cattle, they must rest also. Le dikgomo tsa gago le rua la gago di ikhutse. And it continues to say, even the stranger who is within your gate, in other words, the visitor who has paid you a visit on Sabbath, they must also rest. Le moeng yo mo dikgorong tsa gago ha gorogile ka a etile go le sabata o tshwanetse a ikhutse. You know, I know most of us here, Ke a itse gore bontsi when ba our rona relatives who are not Adventists, they visit us, we say, okay, I'm going to church, and then we leave them at our homes. ke a itse gore bontsi ba rona gona ha masika a rona a e seng a sabata ba re etetse re ba tlogela kwa malapeng re takoba moo. But the Bible says they must also rest. Mme Baebele ya re ba tshwanetse ba They may ikhutse. not come to church, but they should not do anything. They should not do the laundry. They should not be weeding. They should not do anything in your gates. Ga ba tshwanela gore bo ba dira sepe ko dikgorong tsa gago. This is where you say amen. Let's continue. Let's talk about the Sabbath and creation now. Sabata le tholo. And we go to Genesis chapter 2, and we're looking at verse 2 and verse 3. Ditshimologo kgaolo a bobedi temana a bobedi le boraro. And on the seventh day, God ended his work he had done. Mme ka letsatsi la bosupe Modimo a hetsa tiro ya gagwe yotlhe ena a e dirile. And rested on the seventh day from all his work which he had done. Mme a ikhutsa mo ditirong tsa gagwe tsotlhe tse na a di dirile. Then God blessed the seventh day and sanctified it, Modimo a se go atsa letsatsi la bosupa mme a le itshepisa. because in it he rested from all his work which he had created and made. Gonne mo go lone o na a ikhutsa mo tirong yotlhe ya gagwe ya na a e dirile. There are 3 words that I want us to look at there. Go na le mafoko a mararo a ke batlang gore re a ele tlhoko. The first one is that God rested. Ya ntlha ke gore Modimo o na a ikhutsa. You know, to rest does not mean inactivity. Go ikhutsa ga gore gore ga go diragale It does sepe. not mean lay activity where you spend the whole day sleeping at home. No, that's not the rest we're talking about here. Ga go te o thola o robetse. It means you cease, you stop the activities that normally generate income for you. Go toa go to o emisa ditiro tsotlhe tse di go tshetsang madi. All the businesses, all the commercial enterprises, you stop them so that you can come and worship the Lord. O emisa sengwe le sengwe dikgwebo le sepegela se se go tshetsang madi. Then the other one that I want us to look at is the word blessed. Lefoko le lengwe le ke batlang gore re le ele tlhoko ke go segogatsa. It means to be imbued with the ability to prosper.
ke gore o bo go tsenngwa seemo sa gore o bo ka tswelela. the ability to succeed, the ability to go on. Sebaka sa gore o bo ka tswelela. My dear friends, the Sabbath has been blessed. And those who worship on this day, they are also blessed so that they can succeed. Ditsala, Sabata o se gogaditswe, mme ba bao ba mang ka letsatsi le ba tshwanetse gore le bone ba se gogale. Many of us, we think that when we come here, we are wasting time. No, 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 no. You are coming here to get the blessings of God so that you can go and succeed in whatever business you do. Bangwe ba rona ra akanya gore ha re takwana re senya nako, mme kana re a bo re ta go ikhutsa gore e re ha re tsoga be ra go se gogala go gaisa. The other way that I want us to look at is the word to sanctify. Lehoko le lengwe le ke batlang gore re le ele thoko ke go se gogadiwa. It means to set aside, Go itshepisiwa. to set aside for holy use, Go segelwa ha thoko go dirisediwa boitshepo. to be separated from the rest. Go ntshiwa mo go tse dingwe tsotlhe. So this day, my dear friends, the Sabbath or the seventh day, it has been set aside from the rest. Le beetswe ha thoko. Amen. Let us also look at the Sabbath as a sign of marriage with God. Sabata e le sesupo kana sekao sa lenyalo mo modimong. We're going to look at Ezekiel chapter 20. Ra go lebelela Esekiela kgaolo ya masome a mabedi. Ezekiel chapter 20, verse 20. Esekiela kgaolo ya masome a mabedi, temana ya masome a mabedi. And it reads, verse 20. Hallow my Sabbath, and there shall be a sign between me and you, that you may know that I'm the Lord your God. Mme lo itshepise bo sabata ba me, ba te ba nne sesupo ha gare ga me le lona. So the Sabbath, it is a sign that God belongs to us and we belong to Him. Sabata ke sesupo sa gore modimo kwa rona le rona re ba gagwe. It is a sign of marriage between two individuals. Ke sesupo sa lonyalo mo gare ga bobedi. So if you want to know people who belong to God, Ha lo batla go itse batho ba ba leng ba modimo, look for that wedding band in their hands, lebella palamonwana eo, which is mo called gare the ga Sabbath. e bidiwang gote Sabata. And you will know these people that they belong to God, these ones. Lo tla bo lo itse gore batho ba ke ba modimo. Let us look at another point here. Ha re lebelele ntlha e nngwe The gape. Sabbath as a sign of sanctification. Sabata e le sekao sa boitshepo. Exodus chapter 31, verse 13. Dikhudugo kgaolo ya lesome le boraro. He says, speak thou also unto the children of Israel, saying, verily my Sabbath you shall keep. Bua le bana ba ntlo ya Iseraela o ba reye hore lo tla tshegetsa disabata ba me. It is a sign between me and you throughout your generations. Ke sesupo ha gare ga me le lona go ya ko dikokomaneng. That you may know that I'm the Lord that sanctifies you. Lo bo lo itse gore lo te lo itse gore ke nna Jehova modimo wa lona yo ke le itshepisang. My dear friends, the Sabbath is a sign that God sanctifies us. Sabata ke sesupo sa gore modimo wa re ntagatsa. He puts us aside for holy use. O re beela ha thoko gore re dirisediwe boitshepo. When we keep the Sabbath day holy, we have made this, that God keeps us holy. Ha o tshegetsa sabata le boitshepo modimo o re dia boitshepo. And then also the Sabbath is a sign of loyalty or obedience. Sabata ke sesupo sa boikango le kutlo. We learn to take God at His word. Re ithuta go tsaya modimo hela jaaka When God says you must rest, ha modimo a re o ikhutse, even if your work is not yet done, le ha o sa o etsa tiro ya you gago, rest, you put aside whatever you are doing and rest, o segela se ne o se tshwere o se dira o bo ikhutsa. because you are taking God at His word. Ka gore o tsaya modimo hela jaaka a bua. God tells you what to do and you do it. Modimo go godimo ga dilo tsotlhe wa go bolela so tshwaneng ke go se dira o bo o se dira. It is Jesus who says, if you love me, you will keep my commandments. Ke Jesu yo buileng gore ha lo nthata lo tla tshegetsa ditaolo tsa And also, my dear friends, the Sabbath
It is an institution that is for eternity. Sabata o nnela ka bosakhuting. Those who are preparing to go to heaven, they must acquaint themselves with worshiping the Lord on the Sabbath day. Ba ba ipaakanyetsang go a legodimong ba tshwanetse gore ba itlwaetse go obamela Modimo ka Sabata. Isaiah chapter 66, verse 23. Isaiah kgaolo a masome a marataro le borataro temana a masome a mabedi And le it shall boraro. come to pass Mme go tla diragala that from one new moon to another, go tswa ko ngweding o mošwa o mongwe le go ya ko go yo mongwe and from one Sabbath to another, le go tswa mo Sabateng go ya ko go yo mongwe shall all flesh come to worship before me, says the Lord. mme batho botlhe ba tata go nkobamela go bua jaana Jehova. My dear friends, we are saying, for us to be able to worship the Lord on the Sabbath day wholeheartedly, we must learn to worship Him on daily basis in our homes. Ditsala kare gore re kgone go obamela Modimo ka Sabata ka dipelo tsa rona tsotlhe re tshwanetse gore re ithute go mo obamela tsatsi le You know, letsatsi. every day we have an activity that we should do. Tsatsi le letsatsi re na le se re tshwanetseng re se dire. The writer here says, we need to look at Mokwadi how we welcome the Sabbath in our homes. re tshwanetse re ele thoko gore re amogela Sabata jang mo malapeng a I know rona. that in Motswedi we normally come here, isn't it? Ke a itse gore mo Motswedi re ta kwano ka We gare don't welcome the Sabbath in our families. ga re amogele Sabata ko But even malapeng if we welcome the Sabbath together here as the church family, mme le ga ntswa re amogela Sabata gone ga jaaka lelapa la when we Phutego get home, ga re tsena ko let us lapeng call the family together a re bitseng lelapa and celebrate the Sabbath together re be re ipelela Sabata and mmogo. spend more time on spiritual matters on Friday or on preparation day. Re be re senya nako ka dilo tsa semowa ka Let us iketeng. leave the things that make us to be individual in our homes. Let us be together, especially on Friday. A re tlogeleng go nna bonosi re te mmogo ka iketetse. Let us do something that it is so special for the family. A re direng selongwe se se gathegetseng le That shows lelapa. that this day is different from the rest of the other days. Se se supang gore tsatsi le ga borologane mo malatsing a And this mangwe. one that I'm going to say, it is my own proposal. Jaanong mo go bua nna And I've said to some people that now I've seen it working in my own family. ke kile ka raya batho ka re go mo nna ke bone go mperekela ko lapeng la me. You know, sometimes on the Sabbath day, Go gongwe ka tsatsi la Sabata you say, we are going to do our devotions a little bit maybe later than what we have been doing during the week. ra go dira kobama a rona moragonyana go na le ka ga re tlwaetseng go e dira ka Because teng. of that, you crowd the time for the preparation of the Sabbath, and then you are going to end up coming late to the Sabbath worship program. O bo o itlhela e le gore ka gore lo dirile gore nako ya e le ipaakanyang ka yone e nne khutshwane o bo fela o ta thari mo Phuthegong. The proposal that I want to bring to you, Se ke batlang go se hitisa wake up the usual time that you wake normally when you go to work. tsoga hela ka nako e o tsogang ka yone ga o ya tirong. Do the devotion at the same time you normally do it during the week. Dira ko ba hela ka nako e o e dirang ka yone malatsi And then make sure that every family member, they prepare themselves on time. o bo thomamisa gore mongwe le mongwe o ipaakanya ka nako. So that before, look at this. Our worship service normally they start at 8 in the morning. I mean at 9. Dikwamamo tsa rona gantsi di simolola ka nako ya borobongwe. But most of us, we come late to Sabbath worship programs. Mme bontsi ba rona re ta thari ko To a kwamamong ya program Sabata. that starts at 9 a.m. Mo thulaganyong e simololang ka nako ya But when we go to our workplace, which starts at 7:30, mme ga re ya ko madirelong a rona ko go simololang ka nako ya bosupa we ditiro normally masome a arrive mararo. on time to our workplaces. Re goroga ka nako ko re direlang teng. My dear friends, Ditsala tse di we are saying we ratang. need to change attitude to how we keep the Sabbath day. Re tshwanelwa ke go fetola mekgwa ya rona ka ga re tshegetsang Sabata ka Let us teng. wake up a little bit earlier on the Sabbath day. A re tsogeng moso go sa le moso ka We letsatsi do la our Sabata. devotion on time, Re be re dira kobama ya rona ka nako and then we come to church on time. re be re ta Phuthegong ka nako. You who are here, Lona ba logano please come to church tomorrow on time. tsweng tang ka nako ka moso. This is where the church says amen. Phuthego a e ra go nne jalo. And when you come to church, my dear friends,
Ha o ta ko phuthegong Come with tsalane, your resources, your Bible, your hymnal, your lesson study guide, ta ka ditsompelo tsa gago tse and Bible le participate botlolo. in the prayer of the Sabbath. O bo tsaya karolo mo thulaganyong ya Sabata. Don't be shakatabaring around. O se ka wa iphitlhela e le gore ga o itse gore o direng. Make sure that you come here to watch the Lord. Tlhomamisa gore o ta kwano go obamela And let us Morena. avoid the noise in the church. A re tswe mo modumong mo phuthegong. Let us know that this is a house of God, the house of worship. A re itse gore e ke ntwa ya modimo ke ntwa ya kgobang. And also during the lunchtime, Le ka nako ya dijo tsa mosegare. let the lunch be unique. A dijo tsa mosegare di happy. To show that this is the Sabbath day of the Lord. Ke Sabata. Let there be dessert on Sabbath. A go nne le dimonamone ka Sabata. This is where the church, amen. Phuthego a re a You go know, nne our jalo. church must tell that today is the Sabbath. Bana ba rona ba kgone go itse gore gompieno go Sabata. Not just like the normal day that they've been experiencing during the week. E seng letsatsi le letsatsi le ba le tlwaetseng gare ga beke. And then also let us come for the afternoon programs. Re be re boela dithulaganyo tsa To maitseboa. do our Bible studies to learn more about God. Go dira dithuto tsa rona tsa Baebele go ithuta ka Modimo. My dear friends, let Ditsala us tsa me remember tse di that rategang. the Sabbath experience that we have here on earth, A re gakologeleng gore maiphitlhelo a Sabata re na le ngwane mo it lehatsheng. is a rehearsal for heaven. Ke ka ko re ithutintshang teng re ithutintsetsa le godimo. If you don't enjoy spending time with God, but you want to go and enjoy to spend eternity with God, it may not be possible. Ha o sa akole go senya nako le Modimo, mme o bo o sologela gore o ta go senya nako le Modimo ko le godimo. Let us enjoy spending more time with the Lord here on earth, A re kakoleng ka go senya nako le Modimo. so that mo when we go lehatsheng. to heaven, Gore ha re ya ko le godimo, we may not wish we could be somewhere else, re be re sa eletse gore re ka bo re le go gongwe go sele. because you're not enjoying the presence of God. You have not enjoyed the presence of God here on earth. Ka ntlha ya go bo re sa akole boleong jwa Modimo mo lehatsheng. But we are saying it starts in our families. Mme ra re go simolola ko malapeng a With rona. those daily devotions every day, Ka dikobamo tsone tseo tsatsi le then it letsatsi. will enhance our weekly worship on Sabbath. Go bo go dira gore go nna tetshe ditirelo tsa mo lapeng tsa Sabata. May the Lord richly bless us A Modimo a re and help sogagatse. us to see how we prepare, especially for the Sabbath worship. A re thusaneng re tlhomamise gore re go mo go re thuse kana dithuto tse di re thuse go baakanyetsa go ba I ka believe that there's Sabata. going to be a change in Motswedi, especially when it comes to keeping time for the beginning program and also for the ending program. Because if you begin on time, you must also end on time. Ke dumela gore mo go tla re thusa mo Motswedi go tshegetsa nako ya go simolola le ya go wetsa. Amen. May the Lord bless us. A Modimo a re sogagatse. Thank you, Pastor. What do we say to that church? Ra leboga moruti ra reng ka seo phuthego. Will you please sing that song? I don't know the number. Homona, just it's a chorus. Yeah, okay. Can we sing it just before we pray for the message? Amen. Elder Didmalam, please pray for the message that we just received, that it may stay with us and that we may
receive it meekly. Let us pray. Our Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for the message that you have delivered to us at this time, Heavenly Father. Such a timely message for all of us here, Heavenly Father, that has helped us to reflect as we were listening to our current practices on how we worship you on the Sabbath, how we worship you with our families, especially those of us who have the little ones to guide. What are they learning from us, Lord? Father, we pray that each and every one of us who is here may go back and introspect to find ways in which they can be able to improve their worship service at home, and also how we spend our time on Sabbath, that we may be connected as individual families and also as families together when you worship together as a bigger family at church. Lord of heaven, we are thankful for these messages. We pray, Lord, that they may stay with us in our minds, and that, Lord, your Holy Spirit may help each and every one of us that these messages may stick in our minds. And not only should we listen to them, but that we may put them into practice. Let us not just come here as a routine, but Lord, help us to find ways to implement this, that they may be of benefit to each and every one of us. We pray that you may bless all of us as we shall be departing to our different homes. We pray that you may bless all those church members who are not with us here in that different homes. And as we come together for the main worship service tomorrow, may you bless each and every one of us, that we may realize that you have been with us. Lord of heaven, I'm thankful for this time that you have given us of prayer. May you bless us according to your will, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Elder. Now we'll be getting into our season of prayer. Ta re tsena mo nakong ya thapelo. By the way, if anyone has any testimony that they would like to share, just feel free to stop me and you'll get your chance. Ha e le gore mongwe o na le maiphitlhelo a batlang go a abalana, wa letelesega go dira jalo. Okay, the first prayer point, please, so we will be breaking into our pairs and going into our corners to pray. So you can decide between your partner who takes which prayer point. Re ta bo ra go rapela sebedi jaanong le ta itlhophela gore mo go lona ke mang yo o tsang thapelo ehe Um, kana kopo ehe. So the first one is for completing students. So standard 7, form 3, form 5. We understand that they have started some of their papers. So we want to bring them before the Lord for the Mudumane Lebone, as they will be entering into exams. And also there's an announcement that tomorrow there'll be a special prayer for all of them. Ya ntlha ke gore tabo go rapelelwa bana ba ba hetsang kana ba ba kwalang ditlhatlhobo tsa bogelo mo mophatong. Jaanong ebile ka moso go tabo go na le thapelo e hapegileng ba rapelelwa. And then number 2, number 3, and number 4 is the upcoming election process for the positions in the church, and for the crusade that is coming up in November, and for the Pathfinder camp that is this month. Tse dingwe ke gore go ngwaga wa hela go tabo go thophiwa badiri ba ngwaga o tang. Go na le maleka a tang, go na le bothibello ja bana ba masupatsela. And then the last 3, they're from the sermon that just ended. I would like to ask God to help us to make our family devotions what they should be. Our devotions should be our church away from church, and that
so that the whole the whole family may look forward to the worship of the Sabbath, so that these worships at our homes, they do not ruin our church experience here. E latelang ke gore dikobo tsa rona tsa ko lapeng e tshwanetse gore e nne phuthego e ko lapeng, di seka tsa senya monate wa go ta go obama ka tsatsi la Sabata. Amen. I will also ask for the Lord to refuel us spiritually. Let our devotions at home refuel us, and let the Sabbath worship refuel us spiritually. Mme gape a dikobo tsa rona tsa ko lapeng di re logetse, mme be Sabata le yone e re logetsa bogolo. And then lastly, we'll ask for God to give us true rest, and that the blessing of His hallowed day, the Sabbath, may rest upon us. Mme jaanong a re lopeng Modimo gore a re neele boikhutso jwa boammaaruri, mme le Sabata le ene a re neele boikhutso jo bo nitameng. Amen. So we'll go into our pairs, and then we can split this amongst ourselves. Re tla go rapela sebedi. And seek him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may behold in your word truth and wisdom, life eternal, and seek you with all of my heart. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. Rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Blessed be in the Lord.
Well, get on board, get on board, little children. There's room for many more. Well, get on board, little children. Get on board, well, get on board, little children. Room for many more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the. Well, get on board, little children. Get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many more. Well, get on board, little children. Get on board, little children. Well, get on board, little children. There's room for many more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of her steam and power and straining every nerve. Just get on board and get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board and get on board, little children. There's room for many more. Just get on board and get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board, little children. There's room for many more. There's a train going east. There is a train going west. Get on board. Well, I know this train travels so fast. Get to hear the west blowing. Get to see the angels singing. Get on board, little children. There's room for many more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Get on board, little children. There's room in the upper room. There's room in the lower room. There's room for many more. Oh, yes, more. Amen. May we stand as we make use of our theme song, hymn number 120, just the last stanza, please. A re men rotlhe jaaka re tabo re dirisa pina ya rona.
A re rapeleng. Morena re ya go leboga. Re go lebogela go bo o ntse le rona go neha o ntse o re ruta mmoloki keletso ya gago le thato ya gago. Re utlwile mmoloki seo se lopa mo go rona seo se batlang mo go rona, mme jaaka re se utlwile jaana mmoloki re lopa tshegogatso ya gago, re lopa nonogo ya gago gore mmoloki e re kgontshe gore sone se re se utlwileng re ye go se diragatsa. Segogatsa lapa lengwe le lengwe le le emetseng gone ga mmoloki gore molaetsa o mmoloki re ye go o diragatsa gore sabata e nne letsatsi le le gore le gapegile mo matshelong a rona, mo malapeng a rona, gore ga le tla re le itumelele bogolo, re lakole segolo, ka gore a itse gore mo ngwageng bo sabata ba 52 hela, mme bo sabata ba mmoloki nako tse dingwe re ba tsagela jaaka e ka re ga ba reye sepe. Re kgona gore re se ka ra tsenya bojotlhe jwa rona mo go one gore a re tswele mosola rara, re ithute ga gago gore re ko le godimong re bo re tshwanela re lekane gore tswa go tswa go mmoloki e ka re gore sa ko le godimong o re boletse mmoloki gore ga re tsena ko le godimo syllabus le gore re tshwanetse gore re cover mo lehatsheng le re heditse ka yone, mme bontsi ba rona mmoloki ga re tseye nako e ka tlhoagalo, ga re dirise ka mo go tshwanetseng. Ke so se kitso ya rona le maiphitlhelo a rona a na le digepe, a na le diphatlha, mme re lopa ja mmoloki gore nako e setseng e rara re thuse mo malapeng a rona mo phuthegong ya gago re dirise sentle. Se go tsa phuthego ya motswedi ka mo go apegileng gore ka yone rara re bone bana ba gago ba gola go gaisa, ba ipaakanyetsa go tshelela mo lehatsheng le go tla ga bobedi ga gago le gore re tsele ko le godimo mmoloki. Re segatse jaana rara ka ropa tse monele legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. We'll march out with the chorus. Re tla tswa ka pina fela.